pathena ko na phat thei bu na lo pi tai changu ve kum lung ke jai na nga jingu inagal dot jingu conference tu ni pathin jalin ega mu khom ta khotin le ho bung tina boina ha san na tam tam zong le boina wal ho om lova chuteng le de se na dima ha so langa bon ho jong withdraw ki bola nang ho jong longmong sela nu kal son theiwa tu ni la pa sung chengin naga lunggel thiam du ka dezin aban kinin pathin thua ki mang chakhom ninga hungkal sung hi jewin kham na thei ki ti koi machan i bol lo di hi je ahin bola oma boinin se ma ma ai achung thu hi VDP Amun Thadou Veng club Amun ama hon achung thu hi ain sei di hin hitabang chuwang sit bia ahum kha zenga aile koi machan khunung ting le Thadou Veng khusung ni te mo ne hin chan lo na di wa tun ka pan ka la kon do ai je Pakai tu ni kangai tu kami pa tam ta biho hin pakai napat thei bo chan nei pakai lam chung chi kami chi win khang tha hin nu ni pa te ho ka yibin tu ni aka gi liu kho pen ta hin man nei he sau I biham tu ni hai pakai na man nei he conference to flag hoisting program hi yo kiwai pu na administrator president who fansei to bu min man noi tha dai nei video hi chỉ mất sao là chúng ta bằng phát lại phát phải một sự cái màn có thể như cái part 2 sẽ là sống sao thì mình cái thế le khom pi ko
kum sang ni le som ni Thadou Veng Baptist Church Diphu karbianglong ni khot 13 to 17 February 2020 Eche Thadou Baptist Association pon lap flat hi ni thum sung ikiman cha sungwa ilawa pakai pathin min lopi ilawa dok sanga theina dingin tuni ni sim tarik som ladi February 2020 jingka ni dan sagi to kifonin keima pakai hacha Dekon TS Rovum President Thadou Baptist Association Assamin pathin lopi ni din hiche pon lap hi ka khai to in hai do na le loi tha na kanai jin hi pakai pathin chu lopi na le choi at na ama jing ta hian amen Long pa. Khai doa lu tai. Mahur Dima Hasau Athini 13 to 2019 Wednesday Aban Let Pu Let Hau Thadou son of Pu Si Khotang Thadou Akhu Song Pizang Half Long Dima Hasau Athini 25 2019 Let Pu Pau Ngam Thozen son of Let Hum Khozam Thozen Akhu Bul Sol Harangazau Dima Hasau Athini 11 3 2019 Let Pu Khup Thang Dongel, son of Pu Khup Thang Akho Bol Sol Harangazau Dimahasau Athini 9/8/2019 Lai chu akisun khil khan me Let Pu Khup Jang Hang Sing Husband of Pi Kim Nei Lam Hang Sing Akho Mul Khang Karbianglong Assam Athini 10/3/2019 Let Pi Hol Jakim Chongloi, wife of Pu Khup Si Chongloi, Akho Mongjang Karbianglong Athini 10/6/2019. Let Nu Sen Nu Thum Song, wife of MN Thanghen Thum Song, Akho Manja Karbianglong. Let Pi Ting Hai Mangzel, wife of SGB Pu Kang Pu Mangzel, Akho Mimbung Karbianglong Athini 15/10/2019. Let Pu Si Khopau Dhovum, father of Pu Kai Se Dhovum, Akho Mimbung Karbianglong, Athini 6/9/2019. Let Pu Gautin Lin Sit Tho, Akho Mimbung Karbianglong, Athini 10/1/2020. Let Pi Ning Ting Thozim, wife of Pu Lin Se Thozim, Akho Saitim, Nagaland, Athini 17/11/2019. Let Pu Lalet Sitho Akho Sai Kim Nagaland Athini 24/1/2019. Let Nulun Wa Nei Chong Dhovum, wife of MN Thang Pu Dhovum, Akho Thadou Veng Diphu Karbianglong Athini 28/2019. Chan choi tu kum sunga achi sa sunga ning kum assembly le tu kum assembly ka in mon lim ho hi za choi hin hi cho zo si le sa ho zo si mu ho zo si hi isai ma bangwa kilon ki be na hilowa ingai lut ve sa na wa thil ki bol hin I bol to zo si pathinin I patte bu pi taw hin amen tu hin minister ku phatin la pi vintin aban ole tu ni ho mu thei khom pi lo pi ta in chelin tuna hi so pi ngai cheng ngai lu lum cheng hi ta sabawa mu thei lo wan ko pi khom pi as na chi ma sa hi ta ve ti cha ki mu in tun yong I hon I gang dot yong hi mu thei lima hi mu lo thei mu thei lo lo da la I chiu hi ti yong ma sa pathin mina I ga phun do hi Mai lutum tak sa ta ho ta su pite ho tuni hin ina mulim santawin hichalei si hingai talovin kakinet now kahin del jingol kahin jot jingowan kupi thinga ina chi masat sa tawin ina
da na ta din ama ho na chi ma sa ta din bông cây nó sung bê ao khu Assam su a lê mui su a đi sa ba dòng ai ta lâu hoa coi trên na dày ôn của pino Sa i ngay đeo chu kim
ding na ho Kate, kasi Kati nelo yung From in
nagam sunga su gen thei na hasan na tak ke ta tu aloya gol hon jong in lep dau cho po hom pi hon azo na chu ko yung pan sam tra in nei pi yung pan sam ye chun na pathen chu sam se jeng na pathen ho ga chu lo tan te chu ti hen nang le na dam ding a hi nei ko hong ke le do pi te ichilai ta chu i pi se jam job chun ichawan noi lai se na i ti enin a phaje jeng kisan dinga a phalo yo kisan ding hi ti pathin phangwan man ma den tu na lai sen hin ko i man naw ta san nikal choi naw ka ma he a phajeng jeng muding lo thi dong i thi diu hi get the dong tho diu hi chot pha dong i chan diu hi ki bol sen na dong i to diu hi na to chin a de nga tu ne ki ko ti na kunin pathin zalin Krista ta asana mi theng ho wang tu ki chu lo de ta la mi mala ki bol gen the hit chan na chu yesu gen the chan lo diu hi pathin jala ye chun bible chang sim do nau chu ye la chu Tempu 중능은 존 세텐수 나문 탱숭아 아저이 루지 간 저롱그 불피 팔라마 아코진 나감 숭아 수 겐테나 학산나 딱 됐다 또 aloya gol hon jong in lep dau cho po hom pi hon azo na chu ko yung pan sam tra in nei pi yung pan sam ye chun na pathen chu sam se jeng na pathen ho ga chu lo tan te chu ti hen nang le na dam ding a hi nei ko hong ke le do pi te ichilai ta chu i pi se jam job chun ichawan noi lai se na i ti enin a phaje jeng kisan dinga a phalo yo kisan ding hi ti pathin phangwan man ma den tu na lai sen hin ko i man naw ta san nikal choi naw ka ma he a phajeng jeng muding lo thi dong i thi diu hi get the dong tho diu hi chot pha dong i chan diu hi ki bol sen na dong i to diu hi na to chin a de nga tu ne ki ko ti na kunin pathin zalin Krista ta asana mi theng ho wang tu ki chu lo de ta la mi mala ki bol gen the hit chan na chu yesu gen the chan lo diu hi pathin jala ye chun bible chang sim do nau chu ye la chun Tempu 중능은 존 세텐수 나문 탱숭아 아저이 루지 간 저롱 그 불피 팔라마 Oh
mo video live video sa khao le khao le ka